Żjara fil-Portugal li matula, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola sostniet li l-Ewropa għandha l-ħila li tkun fuq qudiemnet fid-dinja biex tmexxi, issaħħaħ u tirriforma. Europe is you, and Europe is because of you, and Europe simply cannot be without you. Waqt li kienet qed tindirizza lill-Parlament Portugiż, il-President Metsola semmit diversi sfidi ta' bħalissa fosthom l-invażjoni illegali fl-Ukrajna mir-Russja u żieda fil-prezzijiet. Iżda qalet li mhux se jkunu l-isfidi li se jiddefinixxu din il-ġenerazzjoni, iżda ir-rispons tagħna komplet li jikburija b'kif l-Ewropa li qamet għall-okkażjoni. B'referenza għal vot ta' din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew dwar dik li ddeskrivit bħala l-aktar liġi avvanzata fid-dinja dwar l-intelligenza artifiċjali, il-President tal-Parlament Ewropew qalet l-Unjoni Ewropea tista' tiġi riġenerata fil-waqt li ssaħħaħ il-pedamenti tal-proġett Ewropew b'mod li huwa sostenibbli u soċjalment ġust. Il-President Metsola rreferit ukoll għall-aħħar traċedja tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. The urgency to agree on migration and asylum files is real, and I am convinced that we can find a way that respects borders and that is fair and humane with those in need for protection, that is firm with those who are not eligible, and that is strong against the traffickers who are exploiting the most vulnerable people on our planet. That is the European way. Sena mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, il-President Metsola qalet li l-messaġġ titwassal lin-nies huwa li l-Ewropa għandha valur, il-vuċi tiegħek, l-għażla tiegħek huma importanti, il-vot tiegħek huwa importanti, qalet l-MEP tal-Partit Nazzjonalista. Il-President tal-Parlament Ewropew insistit ukoll li l-Ewropa jeħtieġ li jkollha l-qafas it-tajjeb għal tkabbir sostenibbli, ekonomiku u ambjentali. That is how we pay back our debts. How we address the intergenerational problems of poverty that affect all our societies, how we can give young people hope, and how we can do this while reaching our climate ambitions. Matul iż-żjara tagħha fil-Portugal, il-President Metsola ġiet mistiedna tindirizza lill-Kunsill tal-Istat, okkażjoni rari biex persuna fejn Portugiża tindirizza dan l-organu stabbilit mill-Kostituzzjoni tal-Portugal. Il-President Metsola kellha wkoll laqgħa mal-Prim Ministru tal-Portugal António Costa.